jombu goto dina kan kadi no validi sans problème, c'est-à-dire ande menen kadi menen rewbe ben ko jijan e ndiyam woni dogude ko bandu amen menen rewbe ben moni no Musa men menen rewbe ben menen kadi quand on a mal écoutez-nous yi e mal amen on yi e ressenti amen on kono onon ko siko onon ton Musa ko dum don arrêté wowle menen si men Musa ma hay goto yiyata menen si men saktirama hay goto yiyata. Ferme-moi la cuisine s'il te plaît. Oh non. Non. Debbo no yurmi, c'est-à-dire debbo no yurmi, debbo ala kongol ombor cuisine on. Debbo ala voix, debbo heɗatake. An weli ko ya munyo, metti ko ya munyo, muusi ko ya munyo, woni yuri e sukkar ko ya munyo, woni hara ko meselle wonada cukkede. An tu n'as pas droit à la parole. A ala droit esprit magol ko mijiɗa kon, a ala droit haalugol ko faalaɗa kon. Ko an wi nono faala kono si sattede ari nder ton an a ala droit dépose là-bas. A ala droit innugol min modi a waɗilan min kadi ka muusila modi a waɗilan komi habbanoki menen koye min yaru fo men ɓenna hande so yi buyno wadde crise ko ɗi mettu ɓerndeji ko c'est-à-dire hay goto ala mo ɓe fewta hay goto ala mo ɓe heɗo. Hande so yi rewbe no yanirani maya no wadirani crise ji mettu bernde on duudu ne wonni si duudi ha a wawali yaltinde a hebali hedotodo ma a hebali nananoma a yane nane hakkunde Allah mi fotti ko fandi won e video ji tati be ngugido fulbe di puji ka TikTok. Himo innaka video makko go ton himo music on no wada ho taw se yewtiray no wowiri taw se fijiray no wowiri taw ko wowi kon si luttay mi tawi debbo no yurmi mi tawi himo wondi e gumen makko on kono hay goto andanamo himo wondi e gumen makko on hay goto hedotako mo himo wondi e gumen makko on hay goto banditatamo mawla jeeja watta moy raison fo no yeyi ka pera kellude ama jomba naati no fija jala mi tawi fi debbo no yurmi. J'ai eu mal hakkuningi Allah, j'ai eu mal à sa place et j'ai très mal fi honno haray ko wadata dum don hay goto fo no jokki fi lawbo miran woncita duwano arnobe futu weltano arnobe futu no jomba naatira no jomba jodora. Personne ne pense à elle. Ça fait mal no muusi o inni ka music ko wadi don yehe dabbiton mo wo taw sen figiray no wowiri taw sen yewtiray no wowiri taw ko wowu no kon si luttay mi tawi elle a mal, elle a besoin d'être écoutée. Tay soutenance sala tay no yurmi mi yemi dari photo ji di gido fulbe publie din mi tawi ko be makko famille makko sœur e makko bandirabe makko kawte mabbe mi haynaki be makko nder to mi tawi douleur on c'était énorme no yurmi no satti enen se Musa ma hay goto andata si Musa ma hay goto yi ata si en c'est-à-dire ça hebi Musa di jiganton fo ko yo acca do yahil no wele wele ngon ko gonga il a le plein droit, il a le plein droit yo jombu nayo ko gonga mais c'est-à-dire qu'on a dikki a jattaki ka konno be wowlirta dum jonku no fuddi tun jiidi no mari pay ko ngoru ngotu ama munnyoto no seeda hande ko won don do hidon fokkutuno persugol onon dido. Vous avez votre petite entreprise ko wawayno on nawrude yeso hande bay a holike coggu dépense ido hebike anadi dido ko hankile yaltudan e tampere jara sattende angido fulbe ko hebuno nakon benguma alamo yali ko benguma wonno dogude no nada juude koyde no wakkilo no hectora
ɗum fof ko sabu honɗum ko sabu giggol ko joganima kon ko sabu jikke ɗen jikke wondigal ngal ko sabu yurmede nden hay ko gayni dogude fiima kon nini hay ɓandu makko ndum gaynali jottade jinku yaltande wonde tawa hay circulation ala wakkilo yaha ora waɗa vidéo ji onna miɗo weltani on wallitelan fi modi am faabe men ɗum fof ko tanƴinagol giggol welweltay jikke ɗen aray reconnaissance on aray mais ko ɓe innata kon worɓe go'o no ton a accayɓe ko sattede maɓɓe par ce que si ɓe woni ɗon ɓe miijota ko fiiɗimmo mais fuɗɗoto tum hoyude ɓe adda go'o ɓe adda ɗiɗo a accayno ange ɓe nguma profiton fijon voyage ɗiɗon waɗon giggol yurmede créyon gundan monkun seeɗa e ɓiɓɓe mon ɓen e nder duuɓi seeɗa welton heɓon souvenir ji ko maanditoɗon hakkunde mon hara on profiti no gasa har hay o woƴƴini jiidi après si a tawi o fuɗɗike joƴude si a faala jeejamo multamo mais hara kanko o weltike tawo o andi bénéfice dewgal ngal o andi a hollimo c'est elle d'abord avant tout jikke ɗen kono min e yangodi tun ko tampere nde woni ɗon tun min ko ɗum ɗon tun mi manditoto ko fuɗɗoto hoyude ɗon addi ka ƴawa ko hoore am ko fuɗɗoto hoyude ɗon addi ka wikko ɓiɓɓe am ko fuɗɗoto hoyude ɗon a addi ko waɗata ha enen ɗiɗo poɗodiren ko nder dewgal wondigal no satti hiɗon mari plein droit jombugol mais ande no jombiron holle jikke ɓeyguli mon arani ɗin holle jikke wondigal ngal teddungal ngal reconnaissance on ko ɗum wi giggol ko ɗum wi wondigal ko ɗum woni wondigal jiwnku hay gaynali fawtade ko dogiɗo kon o juuli o tori o immi ɓe waɗi torale Allah sadakaji alaka waɗaka ko fuɗɗoto wiide ɗo mi hetti modi am joni yo min waɗu projet no min iwira e nder tampere no min ne'ira ɓiɓɓe amen min gaynitora jiidi amen jiɗo fulɓe inna awa mi jonnete ko handuɗa e mum kon gibi ko dépense fuɗɗi ɗo heɓade timmi awa ko ɗo mi addata goɗɗo mi watta e hoore ma ko ɗo mi addata goɗɗo ko mi nawlirama ko ɗo mi addata goɗɗo mi hollama na antu wawi jiidi he goɗɗo mo wona reconnaissant on natagaɗo wattane yili holle jikke ɓeyguli mon ɗin surtout debbo yiɗuɗoma surtout debbo teddinɗoma surtout debbo doganɗoma keni gundo surtout debbo wakkiliɗo fiima ya hettu hoore ma alamo yaali kun jiwn ko baatiɗo ko alamo yi'ali a accayno fijon seeɗa jiido ɗon ɓiɓɓe ɗiɗo tato kadi ɓeydon ɗon o entreprise mo créuno no gasa Allah no wawno wadde barke makko ɓurini kadi profitinamo weltinamo darnanamo suudu ko faala sodanamo oto ko faala hoɗinamo ko faala ɗon fiji ɗon jalon hollamo jawdi makko o yangaki mere o suɓaki ma mere o tampali mere tawa duuɓi tati duuɓi nayi duuɓi joyi koko wullinamo addata jiwnku wo taw ko wowi kon si luttay taw ko wowɗen fijude kon si luttay taw ko wowɗe yewtude kon si luttay acce jikke menen kadi menen ɓe rewɓe meɗen mari c'est à dire ko anduɗo musay on ko musay men ko anduɗo musay on ko musay men ko arata ɗo go yiyano wola c'est les femmes hypocrites ko ɓe deuxième femme ɓeɓen e troisième femme ɓeɓen ɓe sustanande fi polygamie no wowle min ɗum hay fuy waɗata on par ce que on ari on huɓɓi yiite ko suudu ɓeya on ari on déstabilise famille on ande ko honɗum faala ɗon ko ɗum mi woni wowlude polygamie no wondi e avantage ɓe inna mais min je vois plus de conséquences parce que a anda hombo fottata sina a anda jikku makko a anda anniyeji makko a anda ko ardi a wowlay tumɓe na occupe-toi de tes affaires
Hiɗon inna ɗo polygamie vive polygamie. Hiɗo ronki jo inde goto. Hiɗo ronki weltinde debbo goto. Hiɗo ronki uttinde ɓernde debbo goto. Hande ko yata ɗo ko mi jombimo o dogilan mi seedi o faala kalan he wakkile taw joɗɗinon debbo goto uttinommo ɓernde weltinommo hollonmo que vous êtes un vrai homme, que vous êtes capable de la rendre heureuse. Hollon que il me doit wonude fier de vous avoir comme mari. Ça c'est la fierté d'une femme. Yiɗon mo teddinon mo yiɗanon mo ko wonɗon heɓude kon. Yiɗon ɓiɓɓe makko ɓen wallon mo ne'ude ɓiɓɓe ɓen fiyo ɓe woni ɓiɓɓe dariɓe darti jango. Harana concurrence jiidira. Concurrence jiidira e fus naɓata hay nokku naɓata famille. Hay nokku naɓata famille. Kono nañe nder o aduna mo kala koko yalani hoore mum kon ko ɗum Allah okkorta ɗum. Partage anel Allah e fond la famille. Tapote partage Allah e fond mi jeeji on.